170 imprenditur lokali pparteċipaw f'avveniment ta' networking imtella mill-Organizzazzjoni Internazzjonali BNI. Matul dan il-Business Breakfast dawk li attendew saru jafu aktar dwar is-servizzi differenti li jiġu offruti mill-kumpaniji varji, bl-iskop li jaraw xi probabilità hemm li jaħdmu flimkien biex joffru servizz aħjar lill-klijenti. BNI is an international organisation. We're now in 59 countries around the world. It's been going 30 years. And what it is a business referral organisation. So its whole purpose is to help business people be more effective and to get more business. Il-Business Network International hija organizzazzjoni bbażata fl-Istati Uniti. Gordon Patch, ambaxxatur lokali għal Business Network International u organizzatur ta' dan l-avveniment, qal li dan kien l-akbar networking event il qatt seħħ f'pajjiżna u li sar bl-iskop li jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn in-negozji. L-avveniment tal-lum ġab flimkien su 180 persuna li jew huma s-sit ta' negozju jew nkella huma decision makers, jiġifieri nies li fl-ambitu tan negozju tagħhom jieħdu d-deċiżjonijiet. Dan sar biex ovvjament nkunu kollha flimkien f'kamra waħda, ngħinu l xulxin biex kemm jista' jkun inkabru n-negozju ta' xulxin u fuq kollox il-klijenti tagħna intuhom servizzi li huma aktar wiesa. Waqt l-istess attività, s-sur Ġewża Mittabona indirizza lil dawk preżenti dwar il-Malta Business Network li tlaqqa kemm f'Malta kif ukoll f'Londra. Huwa qal li kull imprenditur għandu jikkonsidra li jkun involut f'xi tip ta' networking matul is-sena. Jien tal-opinjoni li networking huwa ta' benefiċċju ħafna, ġifieri. Għal daqstant, ġifieri naf li membri oħrajn, ġifieri huma membri tal-BNI l-Ingilterra, u dal-aħħar tqajt magħhom u huma jgħidu ġifieri li joħolqu ħafna business minn dak li n-nies li jkunu jafu.